Slovensko gospodarstvo je tradicionalno izjemno dobro vpeto v evropske industrijske verige, to je pomembno. Hkrati pa seveda tudi zaradi tega, ker utegne Evropi v perspektivi iti nekoliko slabše, pomembno, da disperziramo in da osvajamo nove trge. Trg Združenih držav Amerike je zahteven trg, nekatera slovenska podjetja na njem že dobro poslujejo in za dogodki, kjer gre prav tako za strateško povezavo med gospodarstvom in športom, kot je Texas Steel Slovenija, se pravi dogodkom z Luko Dončićem v Dallasu, kažemo, kako je mogoče plesti te povezave. Spirit Slovenija že približno 2 leti poskušamo vse pomembnejše športne dogodke nekako povezovati z gospodarstvom. Vemo, da, kot je bilo danes večkrat omenjeno, ta vztrajnost, ta želja po uspehu in konec koncev tudi motiviranost in nekako sinergija med športom in gospodarstvom. Današnji dogodek IFL Slovenija, Night of the Dragon Business Talk, je nekako skupek letošnjih številnih dogodkov na področju povezovanja športa in tudi gospodarstva. Jaz sem izredno vesel 200 udeležencev, tako iz področja gospodarstva, slovenskih tujih predstavnikov, kakor ostalih predstavnikov medijev. Smo naredili dogodek, ki bo ne samo ponesel kvaliteto slovenskega gospodarstva v svet, ampak tudi preko ambasadorjev gospodarstva. Mislim, da je to ta biznis res uspel. Da smo se pripravljali na to, sem res hotel imeti Bila Duffyja na odru, Steve Nasha in tudi Dirk Nowitzki, tako da se moram njim zahvaliti, da so sploh prišli, da so bili del te zgodbe. Zdaj, jaz poznam Steva zelo dobro, vsakič, ko ga slišam govoriti, kako umirjen je, kako pomaga drugim ljudem, kako je res lider, me sam fascinira. Mislim, da je biznis tam uspel, da so ljudje uživali, tudi jaz sem zelo užival potem legenda, mislim, evropske košarke, da mi je Dirk Nowitzki, da sem vzel čas in da sploh je bil na odru in da je nekako nam vsem nakazal njegovo mišljenje, da sem nekaj neverjetnega. Well, I think the panel prior to us talked about the relationship of great athletes, what they can do for the community, for the country. Obviously, having some incredible world-class athletes from Slovenia, I think it brings an awareness to your country. It brings that which can bring tourism, partnerships, business development, whatnot. I think sport is really a connector in the world, so I think that's really important. As far as advice or qualities that making quick decisions. Quick decisions is fine, but good decisions are better. So I think it's just really important. First, we want to make the right decision. We want to have good people around us to collaborate with. We want to have a process that leads us to a sound decision.